Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Mubango jirabagwete economic empowerment ni mubango thirikari ya Kenya Kwanza ithiretwe igitithia na mbere ntere mwanya cia nthiguru moroto jo ntububu ni gutigira akenya ni bagukirwa kibiashara na kuumba na uturo ni naru akindiki hagikinya utethio bubu ntere Chiegembe na kinya keiyo no rais amugwatia na njira ya kuriungirwa ni antu nkuruki ya ngiri garune yawe Nairobi moroto juri jumwe indikire nire utethio bubu ni bugukinyira mukenya wonde na ari ni jukuguna Kenya urako batere nuko nataka njira ya thirikari ya kweja no utethio kiri muingi ekuguna akenya bonde nikyo kiuria tugukurio tukubona aru aranija na watu kukurukira namba yetu ya SMS itina mari niyo 23578 kana tugeuge bwaku kukurukira mitandao yetu ya Facebook na kinya YouTube aratwimwe kwemwe kagitene gaka unbitagwa ntinyari kenywa jani jamoja tukwanganiretio tukubona aru akirinta tuchetu Pia ukinyantere chema wakire mubango jogu ukiria karia Lentore kurombora kirine kuringira Rais Ruto ndebe kithurano ne kithiru Kanisa Methodist kuinyeria de twe munene wa bakiwa kinya na rongwere gukonya ukuru bwawe Mwandiki wa Ntito wa Weru TV Marion Karugi kubunga mpengo cha wendo. Kugwatogeni okaire mwananiri wa mathivio tukubona arua ni Purity Richard. Tukianjiria Ntito chetu munino Rais Professor Kithure Kindiki na Chiegembe South Kirimo bango jogu kiria Kenya jura jugwetu economic and empowerment program. Jurina moroto jogu kiria Kenya baba ngeba aria ni bona netia bokatha kumeneria regani bathirikari bakiuga batina njira ya gukiria Kenya na kwa Kenya batere kinya kubanoga Gavana Homiru Mutumanto ithingia no akiaria ugite kwa kagita gakai karethiretwo arigitine kia ugavana Meru nionete witi na mbere bokatha na bagukenera akiaria haugite ni bakwigika antu banthiguru kenda bomba gukiria biashara ciao akiwa bubu ni bubu ari woneke bwao rero no ugite ni bakumia kuri na thina biashara ni amira thenera kuganitwire ende ni bakumithangikira Nicholas Chabari na Ntito Kenya Tukifanya economic empowerment ni ya kuja ili isaidie watu wa hapa Meru na Chiegembe South. Diongaya munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ntere chama wantu weye muthi ciaya ciena magwirane maingi na muno nkurukia kiweta abura thirikari iyayo kuruira mantu mengi ekimera akemira. Tunajaribu kupanua masoko na mwezi huu kama wiki mbili tatu zimepita sasa tumetafuta soko kule Djibouti ya kuongezea ile soko yetu ya kitamaduni ya Somalia. Kuna mambo tunatengeneza ile itasaidia ile miradi kienda Somalia, ingine kienda kwa hewa. Tunataka tujaribu kuone kama sehemu zingine za mpaka zinaweza kutumika ili tupeleke miradi yetu kwa magari pia kwa sababu Wameru ni wachapakazi. Atiariganirwa kuweta manto mege majani ma factory ya Michi Mikuru. Factory yetu ya Michi Mikuru kuna watu walienda pale managers and officials wakaharibu pesa ya wakulima wakakula 131 million. Huyu Paul Waburi aliniletea hiyo tatizo, nikaenda Nairobi nikatumia njia zote nikaamrisha DCI wachikane na hao watu na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imeupiwa ya Michi Mikuru Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shillings. Wale ambao walipora pesa wananchi lazima waende jela. Akigerangero kire rutererogani na thirikari muno rwaruthirito kimeneria thirikari. Wengine nimeona wameanza kusema ati wanajua
mambo ya Al-Shabaab. Wanajua ni watu gani wanapanga njama vile Al-Shabaab itakuja kupiga Kenya. Na mimi nimesema hivi, wewe usiweke siasa kwa mambo ya usalama. Al-Shabaab sio mambo ya kucheka. Ni kama hao majangili wameumiza watu wetu hapa siku hii. That is not a joking matter. Na kama wewe uko na taarifa, unajua Al-Shabaab anakutana na nani na Al-Shabaab ako na plan gani, ukirudi kutoka ng'ambo uende uandikishe statement ndio tutafutane na Al-Shabaab tuwakamate kabla hawajauliza nchi yetu. I hope you are politics, because there is no politics involved in national security. Wago na mokinya manto mege kampeni madhina mbele na kuringwa ani atongeria baba kuliko vile ambavyo tunaenda na raundi hii tunasema ni tu na msikia kutoka Madera kwa jamaa mwingine ambaye alitembea hapa akiwa anajigamba amebadilisha mlima, lakini leo hii tuko na kijana wa mlima. Si mmesimama na marais watatu wa pande ile? Sasa huu ni wakati wenu, tusimame na mtoto wenu Kithure Kindiki, na nimekuja hapa kuhakikisha mpaka Madera kule wa Munyoro tuko nyuma ya simba wa Mount Kenya. Kithure Kindiki atuongoze, pia nyinyi tushikilie mtoto wenu. President wa nchi ya Kenya wa kwanza alikuwa rais, alikuwa Mkikuyu. Rais wa pili alikuwa deputy yake Moi, akawa rais kutoka Rift Valley. Watatu ambaye ni Mwai Kibaki akawa rais kutoka Kikuyu. Wa nne ambaye ni Uhuru Kenyatta akawa rais kutoka Kikuyu. Wamama wa Mount Kenya hizo wanatazama kijana ambaye anaweza kuwa rais, wanatazama msichana ambaye anaweza kuwa rais. Mwombeka mwanele mwingine kanele nja ni mwombele ko nendele mwombeko eliale neleko wakiwa akiwe baba nara ane wakiwa tunakwenda na president yoko bae mwana tu yale tunaongea wewe ndio kwa president yako bwana yeko bwana turuwa kumbi wala wanasema one time hawakuwa mlami hawakuwa hospitali hawakuwa sikia mali ya kila kitu, lakini kwetu hatuna kitu yoyote, na ndio sisi tunasema kwamba tunasapoti serikali ya William Samoei Ruto wakiwa na Profesa Kithure Kindiki, na kisema kwamba wasaidi Kithure Kindiki anasema yes kwa Ruto. Tukipigia Ruto mwaka 2027 kura mwaka 2032 rais wa nchi yetu ya Kenya atakuwa Profesa Kithure Kindiki. kuma Mawege South Petan Class Chabari. Urawari Minister Warimi Mithika Linturi na arombete urekerine kuringira ndebe Rais Ruto kithurano kithiru akiuga na gwitikia na athukirie. Linturi akiariugite mwana bu kinya atongeria ba makanisa bari na mutharaba Njogu Kamata ni untu kinya bo ni ba muringire ndebe akiuga na athukitie Kenya bu kathantu ni Ibrahim Daud na taririte ugambi bwawe mbungene akiuga na ikiria rwaria ro gutetheria kurwana nyimba na kire gitigere ni Rais gwikira kirore akiuga Minister wagima Eden Duale amana bona arungamitio ntubo na gutigitumia kweja na onde Ulinda Kiome urande munini wa Gavana Miru na atarite mungi guciandikithia kiri mubango jwa SHA barite jaja bari mambure ni jamathiko kanisani ya Methodist ya Mwanika Muthuri Murioki na Chekinya. Muthujo narua mubangania munene wa kiama kia DCP ajendene Kenya na Mithika Linturi areke athone kia kuringiria maorongina PS Kilemi netho twakiuria bunge ba Meru kuthingatira ntumwereneo kumakiuria wari mwandiki wa thirikari no Francis Muthaura egutira ati kiroto kia 2023 na mubango jwa karapse tutiraura ithe kurikithwa ndikenda ruteruru rumba kwenda witina mbere nkuruki. Muthaura ameniambia wakati walitengeneza mambo ya Vision 2030 na wakati alikuwa head of public service, wakati walipanga mambo ya LAPSSET project, the whole idea was to open up Meru because Isiolo was to be the second city kukubwa kama Nairobi. The LAPSSET project ambayo ilikuwa inakuja
ile barabara moja ilikuwa inatengenezwa ifikie Isiolo uende huko mpaka Ethiopia. Hiyo dream ni kama imekufa. So as mkifanya maneno tafadhali, because you are our leaders, tafadhali hata mkichunga kupicha maneno mengi, tafadhali mkumbuke tunataka Azimio la Mzee Mwai Kibaki na wale walifanya lisikufe. Indi amana bubu Mithika onekana kiromborekeri nikira kuga no ari mustari jwa mbere. Isaiah 1 verse 18. Isaiah 1 verse 18. Munikubali mimi niombe msamaha na nitubu nikiwa kwa madhabahu. Iseme ya kwamba ile shida iliyoko mingi tuko nayo, mimi ni mmoja wa wale walileta. Na sababu nilileta hiyo shida, nyinyi wale wananiamini hapa mnisamehe. Mimi kama binadamu wa kawaida na wale wengine waliandaika, tukaingia kwa mtego. Kwa hivyo na kuomba Mungu uliye mbele na mbele ya watu hapa walio mbele yangu hapa, na waomba unisamehe sababu ile makosa tuliweza kuyafanya hatujarudia. Pastor, tulikuja kwa kanisa mkaamini pia, na nyinyi mmemwagiwa mafuta pia mkaangaika, hata nyinyi endeni mtubu dhambi ili ile shida tulio nayo na tumeweka nchi tuweze kuiondoa sisi zote pamoja. Mubunge no thimentira imdaundi urenyoka kiatho negiki agwa kwiruna watho athithitie burabu kurukitwe ni mbunge nene na seneti na bweterera mutongira mugongo gwikira kirore akiwa kurigara kwawe ni kona minister wa mwiri Ndwale akirigana na untu bubu. I sponsored a bill in parliament, imepita National Assembly na Senate ya kansa, ndio tuweze kusukuma kansa itoke nje kutoka kwa communities. Inangojea tu State House ipige mohori, lakini nasikia waziri Duale ameisimamisha na sijaelewa ni kwa nini, lakini imepita National Assembly na imepita hata Senate, so hapo inafaa tutaangalia. Muthiene ni munini wa gavana Ndwari Kiome akiwa na ida kaunti Meru no mwanga betho bakinyeria kwira ntuma kirimanto jenge kugirimera ndawa na ile wakati ambapo tutaambiana ukweli, and as a county government it's no longer rhetorics. We are intentional. Mahali tutakuwa tunaenda mikutano, tutakuwa tunabeba specialist ambao watakuwa wanatuadvise kama ni madaktari ama agricultural officers, the pesticides we are using. Pesticides ila tumira kirimera yetu, there is a way that they are supposed to be used, na hapo ndio tunakosea. We are not doing them the right way. Kurugera tukajokia sukuma tukaikia thokoni, it ends up on our table, it ends up on our plate, it has a direct effect to our body. Muthuri Murioki wa weekend Muthirio Kangangi. Bishop Mugwatiri wa kanisa ya Methodist aja Nthiguru Nenwe Daktari Kanyaru na amenerete Bishop Isaiah Deye akiwa ni murongo na kinyate kubatara gutongeria kanisa eje akera kiri mambure michetho ya kuruba kanisa eje. Kanyaru ugite kagita karia anekagirwa gite kiri kurungamira kanisa eje Deye na arongwere gukonia kinyami akewe na thaiji na kinyete miake ya gwita retire na abatere buru gwetikiria kuma ruko utongeria nebo kanisa eje bobo wejete onde kuonekete nkuchano chia utongeria kanisa eje na ndatongeria baba dugathiri nirikite guchokera kiri kirombero giki. Nicholas Chabari no ina report eje. Kulingana na presiding bishop Mugwatiri wa kanisa cha Methodist ito Dr. Stephen Kanyaru aliuga presiding bishop urarutiro egiteni ito Isaiah Deye hikari murongo nonto kinya kibande egiage kiranenkanira kegwa ngugi igikuonaniria tayari na kinyithetie mianka ire kwendekana nikenda au magaruka egiteni na kogwa bateri kwithirwa kiabera giteni gutena amekujanio ni athirire gitumi wise oba bukaya mbere pura bokomba kuja mbere na atari muntu wa mano ntwa tatu ira o mianka yake rare neo okethi muntu wa ma yo twira ne mianka tie thegana mianka ire na nkari taya okethi muntu wa ma koti muntu wa ma so iko adia resile ati mianka yake ni akoro gitire ya te kuria reji pero yake reo na kibande kireo gatariki 1960 January yeah sinimeshaona hiyo kibande ya iko okaya ngako nengera tuenda
Methodist Church in Kenya elects its officials on a tenure. And when your term expires, by virtue of age or the end of your contract, the end of your tenure, it is whichever comes first. So in this case, Reverend Isaiah Ndeye attained the age of 65 before his term of office expired. Ari amwe na atongeria abange bakanitha ino bariuga mwanka ino kanitha ajina thiri na antu batibati kwithira bakiona taka kanitha ikwathukana na kanisa yetu endeleta na mbere bwega twina ukiri twina ngwataniro diari gutiundu wakarika kinyo thanji bagwikwane na ma ndeto hapa na pale guticio ni muntu waritajire akemianga 65 na standing order 100 igana rimwe yuaga menetwa Methodist kinya mianga 65 aritaye aenuke uyu no ari na 65 na mieri mugwanja na kuri batumire kirwe bathi kumwira mutano aba ukinyegita ka aba kwa uma abathukira bui aitomwira gwa chore kethero okugwa buthuku batu tukwenda gutangasira Kenya yonthe na antu bonthe ate batu turi akuru baki Methodist itokugwatanira na atongeria betu itokugwatanira na bishops betu itokugwatanira na kirachi be bonthe na spiritual leaders betu na tonto betu titetia bwega twina acting presiding bishop wetu na bishops bonthe na bone kuonania kanisa yetu iri urumwe na ni watene na tutibwete gwitha twina wasisa wasi no ekari baritia mama bari mechethoni irethiete na mbere ya ngwataniro ya kuruba kanisa cha Methodist kuma antere mwanya mwanya irethiete na mbere cukuru ya primary ya Nkiriana na arabakuwa mechetho ino yina batu bonene tero mechetho ni mwe ya nguzo na ni kintu kimwe kira tua ikireta ira kaniki foster ira twita national unity kana urumwe ndene ya nthiguru yetu na ingwitikirie mechetho ina arua ina tuba kuma Pwani Synod ina tuba kuma Synod cionthe cia Methodist ire ku na kinya pengine outside the country no muhimu wa mechetho bomwe kinya ku refresh mind mwere na kinya akiri kunoka akoro ibakuthithia bwega nonto ni mechetho yara bakomba kwethirwa bakomba cetha ibakomba gucemania ibakomba kwaraniria na ntiboko na kinya bishop bare ya bombe conference secretary. We have so many thousands of men members who has gathered here to fellowship together, and the theme of this year is the power of working together in Christ Jesus. And today we have realized that there is power in working together. Kumegebe North, Beton Class, Chabari. Rais wa Nthiguru ya Kenya William Samoei Ruto na inyiretie batitigana na kigina kia Hustler Fund akiaria rigarune yawe Nairobi kagita kare otemanite na nthuki mbithi nkurukia ngiri kiri mubango jwa kubokiria Ruto augite baria bakuregana na mbechi iji kabati kwendera Kenya wega ndeu Ruto augite bati kumakwane aregani bao indi bo bakarumira murunga mujwa kuritira Kenya nguge akiuga ni bo bakaringa kura nawe mutongira kemakia DCP Rigathi Gachagua na tentere cha Silicon Valley na aria tegete utiabo kadhaba kampuni ya Meta irenio ngina ya mutandao wa Facebook na inge. Apikelele! Garoni ya rais amuja Nairobi. Rais William Ruto akiamukagira kariba ingi baishigo bunge nkurani ja kaunti ya Nairobi kire mubango nenkaneri into nkurani kire karibaba kienda kuthina mbere ukuri biashara jao nini musema ni olola tongere tuni Rais William Ruto kire ngwataniro na governor kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na bunge nkurani ba mujojo Nairobi. Bottom up ni kutoa wale wako chini tuwapandishe. Ni bottom up ama si bottom up? Tulisema mpango ni bottom. Na kutamani usikia wivu akielekele musema nyoje Rais William Ruto ni amenelete tongore babandi ndega na thirikari na kuga meli yao ya one term etiba ina ineno anini na bota thirikari ya Kenya kwanza moronto aone gutungatira Kenya. We will not succumb to the blackmail of one term. We will not succumb to the threats of one term. We are committed
to the transformation of our nation. Rais Ruto aikathaga mibango mingi ya thirikari lithite na mbere ta mubango wa kibwa nyomba ja maguri mande, mubango utungata bogima bwa mwili wa SHA, mubango wa marima kithomo, mubango wa Hustler Fund na mibango ingi mingi. We are transforming our country. We are transforming our agriculture so that we can get rid of the shame of hunger. You have no plan. We are transforming our education so that no child is left behind. We are transforming our economy so that it becomes inclusive and Kenya can walk as one united nation. Nao kagitaka Rais William Ruto ni amenetia tetedi bagyo tokea mwingi bala bende kidite utajano kwa mubango wa Hustler Fund. Rais Ruto kiuga nto baba kutukio bakuelewa gikoni na mwananchi wa kawaida. People who do not know what real Kenya looks like, they are giving us lectures from air-conditioned offices, from posh hotels in Nairobi, about the hassles of ordinary people. They have no understanding how real Kenya operates and how real Kenya is. Wale watu wa Serena ni wapumbavu si wapumbavu? Ni washenzi si washenzi? Wako na akili ama ni wajinga? Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ibaga gweta na mbere kwaranira bau tuwe kukurukira 23578 niyo namba yetu ya SMS aro tukubwana aro tukukuria mathugane jaku gukonia mibango ya thirikari ya empowerment program. Tana mbere kwaranira bau tuwe nkuruki kinya gukurukira mitandao yetu ya Facebook na YouTube ara turi imwe kwa imwe kagite gaka thirikari neke kwinyangia mbecha cha mwananchi na niye mlipa kodi ni Isaya Katakis kumantere cha Mutwate Parish ibwega sana nonto bwantumiri eu ya kutwachokera ni murano jwa mwandike twantatu Marion Karugira umbite kwithirwa ari na mambura ja mathongi ntukea naru reportire ukethirwa kionora gukarini Dennis Mugendi ukebebe mutambo. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi niyo exchange programs nitugwatanira na kampuni mwanya gutigira litobalikanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chietu ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinganje kithomo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi nginya kamusere Inyaju tuenaju Juan Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kueta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Ibage gweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera mwandiki wa nteto wa Weru TV na Weru FM Marion Karugi na nde atethoko buboni nyuma yawe na mwendo wawe Naftali kubunga mpengo cha wendo ndene ya kanisa ya Catholic ya Mawandi Mamburajaria cho kinyindi baba ingi bantu bara kinyabona ni tege kilo kia kumania na wendo baba iri baba Dennis Mugende na tindi tamambrene zazaza kanya na mwago gatwe chio na njira indiko. Tojo mwiki na weti ungi indi ni Marion Karugi wa Kenyua, mwandiki wa nteto wa Weru TV na Weru FM. Uria bekirene kimata kia wendo kia guturania na Naftali Karethi mambrene jamurano jumunene kaniseni ya Catholic ya St. John the Baptist mushini o Maua. Wendo buri usore bugwetu mwanki na wendo bujura ya utoro na wendo buri wendo kuma nkorone ni bagiti tegamba gutorania Kenya na Kenya. Naftali Karethi, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na Mwana na la Roho. Wendo na bubo kujiri tweni ya Kristo na mangirija akari bareba kinyete mambure ja owa mwena atongeria mwanya mwanya. Betawa Marion Karugi, ndasita Marion Karugi wa Kenyua kire Weru TV, lakini tukwerua riri torakore kwaluka Reto Mrs. Naftali, kana Marion Karugi wa Naftali, na I'm so grateful na bibetu ngweretwe mno no ntoba kuma thokone na kuona mukuru to my friends ladies wa baraba tu mathokone ngo bromba bu make such steps bu follow my steps na brombe murungu abwa mukuru moya no nto ngwetekia mukuru yo murungu andarimete nwe mukuru umoya orambo mbete otara kwe itarera ya. And I believe to make a good family. Marieto mbeta Naftali Karethi. I'm so happy and so grateful to all of you, especially Baraba Grace Red this occasion. It has been such a nice occasion. Na inko iro non tukona mwekuru ngwetiki mwekuru mweya. Tiango itikio inkomenya. Na kamukaria na tukathithia family mbe ya munoi. Bonge kankera ndakaisi thokone. Soko si chafu yote. Unaweza tu ukifanya vizuri unaweza angukia kitu mzuri na nyama anto ya wedding. It's not something so hard to do. Manto mba kuthithia through the support yanto. Tugenda ku encourage family njeru. It is good bonkabo siangeke Psalms 23.
bweke family nuke murungu na mantu yonthe akethesa sawa na ki mantu yonthe bona kwina mantu ya kuma committed to God through prayer. Eweretwe mburare no ntoba Mario na Naftali no ntoba kutureta amwe na banjiria maisha prambo mbobera ni ubera beke murungu mbere ki marriage yo na murungu abonekanira no ndo walele ki institution ingi to ya certificate athirie sukuru onto form 4 to athirie ki form 5 wetu ya certificate lakini ki marriage wewe certificate mbere wanjiria ende haurombe ni muno kenda mwathani ombo abonekanira ki safari yenyu nkibatha uguru kidogo no ubera otebinge bisindete maromba na munoke mwekuru ngekuru isi siomba kurombea family kwa wingi baombe kwethira active ke maromba muno kinya twiyandiki banteto tukoya kanyaka ku Ishmaru na Naftali all the best na tubere all the best be the bena family mbea na twabarombera na twaba support yandiki banteto. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Mushini o Maua, kaunti ya Meru. Ni murano jo muthongi, congratulations kiri Mario na Naftali. Narua kiri uri daktari na kwaririo kamati bwa mwana kiri mwekuru na gutara gukoni urito bura bombi kya gweka mwana kana mwekuru ugwati na kinya gutara muciari gukoni athina iji ire cithagirwa chingi ende kiri gicunje kya 20 kiri gana ni cithagirwa chiri no gwati. Ibwega imdet kere oria daktari ntukuwa tukiariria manto magukonia pregnancies kana mimba na muno pregnancy achiwa igetwa high risk pregnancies. Imbitugaga ni high risk pregnancy. High risk pregnancy tuga ni mimba ira yomba kwegua ikiretera mwekuru kana mwana kwa ena risk ya complications either akigitara mimba kana rira kugea na mwana kana nyuma rira mwana achara kwa ena complications. 80% ya pregnancies chiwa itaina any risk in their normal pregnancies, lakini about 20% ishigawa shena risk. Unfortunately, yoto tiomba kumenya which pregnancies yomba kwewa etaina any risk at all. Kwa wira kini tugakore ira tuije kabisa kama ukwa wena this condition nigowa area a high risk pregnancy. Tia turaide nide kwena tugashi high risk pregnancies inechije kene kabisa kama these pregnancies at a risk na mwekorore kama tete that time we na mwana wamba kwa bare at risk ya kuwa bare na complications. First ni kile side ya mwekuru. Okaya kuwa mwekuru aina kodi na murimo tatu ya murimo wa nkoro. Kabisa mwekuru ari at risk there aina pregnant na pia during the delivery no iwe ikimiki problem yake ya heart disease ikiwa ikiwasen off. Na dira mwekuru na condition ya heart disease actually to recommendaga mwekuru first akamba kuraithwa mbere nyatira ya atweka pregnant kenda aerokethera are stable enough kenda omba kwa advice wa no athiaida atweka pregnant. The other condition ya mwekuru omba kwa ene wakatweka aya nanda kwa risk pregnancy ni kethera mwekuru arena thyroid disease. Thyroid disease ni tuije thyroid ni wekiruta hormones na rira mwekuru pregnant hormones ino cia thyroid ni wiki affect the pregnancy kana inya hormones cia pregnancy kwa ni affect the disease ya thyroid. Kuria mwekuru ena thyroid disease are pregnant ito consider that as a high risk pregnancy. Commonly mwekuru ena kinyam condition tutaga diabetes mellitus. Kwena ekuru baingi bakwa bena diabetes na suba na pregnancy. Ituye diabetes ni affectaga mwekuru na mwana. Na muno diabetes weki affecti mwana ni kwethirwa ati mwana amba guciarwa ena ekewa ari monene na gitarea delivery watuka na kwa aina problem ya delivery
kana ukiwa nyake ciara gachora ena complications either cia nkoro kana other abnormalities associated with the diabetes ireta well controlled mbere atiragia na mwana. The other condition which is also very common kiri mwekuru iratugani high risk ni kwithirwa mwekuru aina high blood pressure kana hypertension. Hypertension ni where ikiwa risk both to the mother and to the baby. Gitumi kwithirwa pressure kwa kinya kwa ni well controlled ya mwekuru ena anda nontu ba hormone cia pregnant tuka pressure ni utweka uncontrolled tu ni kuongereka nkuruki na sometimes mono kinyeke wekiriri ke other complications twije mono kwe condition kire kurwa kama teta ira yetwa PET kana eclampsia ira nije kene is the second commonest cause ya etma ekuru pakua kwa guria mwekuru na high blood pressure itinye to recommendaga ewe akithingatwa very closely in the high risk clinic na akomba kwa ake tuika control na blood pressure na kinya kurigeria complication kimba kwa kimu affect kana iki affect mwana. The other condition ya mwekuru mba kwa ikiwa ina high risk ni kwithirwa blood group. Okay, kwithirwa mwekuru ina blood group ya tuga rhesus factor negative. Ntuga mwekuru beta kwa kithingatirwa in the high risk clinic nuntu okaya kwithirwa ina rhesus negative na kaya kuyana mwana aina rhesus positive omba kwewa ake affect the next babies paraga chiara especially bakaya kwewa baina rhesus negative kwa mwekuru na rhesus negative factor na iwa tuka recommended athingatirwe during the high risk clinic during the pregnancy nontu kaya kwa na kama tete mwana ena rhesus negative na mwana wa tuka affected unyano iwa atigomba gukora bwegari in the uterus kana daga agachiaro arena problem. Narua kirimi kire na mikarire nugu gutarirwo ukoni umenyeri na utheru wa matu ni untu babata magita komagita muntu gwetaga gutegera matu jawe na kinya gutigira ni jatheri ura kubatere. Mikarire ya narua ni ya utheru wa matu. Wiriga kuthambua matu jaku ri cibitari. Geria wite ugatungatirwe matu jaku. Tiga gutumira miguu ya ibiriti na minyanyaki gwitaruko matu. Wena allergy ya mpio nuigagwa mwitho matu na kwou ona ndagitari amwe na ndawa. Utikaroke kuruma jangatoni rukiri. Tonye biendine na ndemsi wa ward ya Kirangondu Morris Ntarangwe na ekirite wira na ati gutikira buke michetho gigatiwa nyuma ward-ine u Ntarangwe ugitira bubyonthe byomubira bikamukira mathagaja michetho na agatigira kuri na kigina gya kung'ana kiria kia thuri gya kumbithia michetho eje. Mushindi ayeta na mbesa ngiri 20 ngiri yana 20 tukwatanira namba 2 akoya mbesa ngiri 15 no mankuwa kinyanji namba 3 akoya mbesa ngiri yana 12 ibyo intobikaithira biechindanirwa ni timu mwanya mwanya acha mubira wa maguru na kinya wa volleyball wekuru na kinya antu arume irekaithirwa igicethwa agwandi ya Kirangondu ire kuthuranirwa ni MCA wao Toe Morris Ntarangwe na mworoto wa kuthuranira timu imwe ya Kirangondu tukuromba ka timu ira ya taro ithiro timu ina discipline so scouting ikibwithika tukolele muchethi ura the best no nto mubira twalela cia mantu athatu bwana muriki bra basetha mubira twalela cia mubira kintu kitawa stopping ya mubira pass na focus yeku the eye contact yeku na mubira hivyo twalela cia mpuru hivyo twalela cia my friend sawa nkabwe the timu ya Kirangondu ere kethwe wete
kona cieto cionthe ciambi ciakira ng'ondu nikenda thaia tukawitwo witwa kana igwe no twitite tukwenda ucetha kana itukwenda gukiria timu ciakira ng'ondu timu onke wamewata na kame support no tumirenje sithi nyake ligi iketho ecetha mbi ligi kana nate loi watu kanto machungulo ba ecetha lakini kwentu kwemwe timu yetu yakira ng'ondu yonthe combined iketho ecetha gethwa ne ligi nariko na raura ko ni kintu kimukira kwenda kubwithia sana na kulolika na tumba ukiria talent cietu demo ngi wasobo thoku sana ran kuona asethi ba primary ba icetha watu kabareto teku ba ukinya na gutena follow up bwana nkinyangi kwenda twanyiriria batu tukibanga ila visinia tuketho itukubanga nya twana tula tungina tutunini tweta atia tuwite itukuwatanira eu ni onje arambeyete kinya tamburogange maoro wabu gone yote ita kinya kundiscover talent no tuone kinya goalkeeper moya wariko kando na kwatira ongolo kana ongolo enge muntu no aite mbere ibarabange uringa na skills ciao akiuga kinyamara kia kithagiro ikirumira atimu mwanya mwanya ni gutwikira na itithagiro ciena akaumo okambeja cha kwibaiga kienini ila bira weta antuga wete to ba uniform na mobira kumo bakaringa ringa kadilla antu ile ithatu kumo ba yatate bakaura ni mbi sababu ni mwe kantu babeto batedo abene interview ba sustain kianine no tukutena funding kilabu kya angoloke woni weta useta narawe kabari abagiromba mana thatu mana yele bati thai woni ni bangite ina mpango nyetho ante yuao ninkwenda support every club kila kende ne agira ng'ondu ketho agenda kamurandi kambi kakyo kenda waibu ba kwenda otumira ngiri 5 bagetho iba komba kuruma mbesi account ni yambi yo itokwatana loi kenda betho bakyomba we sustain mubira yo athira kana yo tamburo ithekenge kana yo ethuo guntubungi tibetho imwashimwa bakuringira tore mubira bagetho bena tumbesa to account ni bakaurambi mubira itokwatana loi no ntwe no challenge ya to atwe no ya maingi sana kuma nkolo akira ng'ondu Gembe Central Petan Class Chabari. Ibwega mutegeri wa TV no tubwa kona kanya kugwatanira na bauti utukubona na nkuruki no tubwa ntumiri ciaku ire omba kwithira ogentumira gukurukira 23578 kagitene gakambitikiria ngutigie njarene cia MC Tash akiri mubango jwa gwatukangara ketho na kagita gakega kagukwa kanya kuthogekenera ndumbo cia Kimiru na kinya untwire bwa Mumiru nbetagwa ntinyari kinywa monaniro mathithio kari Purity Richard ithron kagita gakega